Ai pe ona ta ur te masola. Ole Talanoaga ma le sui o le Uncle Johnny's inai vai tele. A tatu Talanoa i le Uncle Johnny's, o tatu Talanoa i le Askurimi. Pe voi no fai atu te masola. Leo tatu tuli mta ia ta penanga le sa tama. Tasi le tau mafa ia e matua alu mia ai o le Askurimi. O le tai aula nei o le o ma fatasi tuai ia ma le sunga ia Nathan lilo mai ava stasi suisinia ia o le company o le Uncle Johnny's. Ia awale taro Talanoaga. Ina ia e si lo fia i foi. E ia isi vaenga o le wanga osi la vai nei le Uncle Johnny la tauia. Ia ai te tauana e si lo fia le taiao. Nei talo fa Nathan, good morning, mano le usu nei taiao. Patalo fa te foi. Fonga kala mi nei taiao so alo. Patalo fa te foi panga masani la company. Fatalo fa te foi le malo se tato tunu. Mau mai nei fa salaunga. Talo fa lava. E o vai a kua e vave mai ngi kai au le pisio le awala. O fele ke uso mai ngini. O ke uso me fangari. Ia fai foi si pisio ma ko ikule. Ele pe pelo lo fam talanga. Ma kua so ia e pe yang al pikole le alu le anga I fale aka I pisi. Al melingi so le wo foi le wakule I vai mongo ma kua pisi ma poloka le awala. Ia moni la e fai le pisio le so mai kai. Ia le pisio le alo mai kong I fangari u ko le va le lema. E tulanga nga wa vela mai foi ma. Ia wa o nisi anga ia tul mala vale le o nisi ho ia anga ia tu ia onga ia le NUS ma ko dise sa mo sa o le leila le lei fa vetai wa e sa va di vali mai le nei tai ma tu fo le ata u le fa so mai le to company le Uncle Johnny's e le tulanga lo e la skulimi ia me so ngiso ka ko pro ta wa pa wa me ma ke lo ma ko ia a va ka la skulimi o Uncle Johnny's ai la foto le va no va mo nei fe ia va ftai so alo mo lava no ia e moni lava ia o le o mai o lo company nei tai au ia o le fa la wilo ama toi fa manino le ia o lo ala company o lo o si lava i lo fanua so tatu atu no ia ele nga tai le ia o tau ia fa lu no terminate o prices ia e o foi lá le o nanga o kiriva ia ma to o nanga me to no me factory o tel ia le nga tai le ia o le no fo nga lo ia le Uncle Johnny terminate ia te lau tangata ia whamai o vai tele. Ia ka ulo vai kere. O lo waka o New Zealand. Waka o New Zealand. Ia. Pera le. Mo le netai o le atoe. O I se whamatalanga ma toe. I li whamama ati le atu le. Le atu langa. Ia. Ia tonu le a. Amatali atu lo le ta. Ia. Sau wa o e nevi. Ia. O me monia ia sau lo sau noanga. So alo. E ka ulo Uncle Johnny temine. E pawan ma fa malu le tunu le. O le fale eskulim. Fale eskulim. E na o le eskulim mi me ma fo fa. Ia o termine o le memoni ai e le na o le eskulim. Ia. Au fe tatu ai fe si tele o mato o lo ia o ngau si termine le Uncle John. E le ngata le eskulim. Ia we fo ma le juice. Fingo fianga ma wa ke la kwale food juice I lunga. Ia food juice o le ice pops. Ia le ice pops e lua I tu ai. Ia. O le tama vai ka o ka ko le nomo. Ia matambaro le pe ka o ka ko le ice pop susu. Ia. Le te lo tameti mai le skulimi. Mai le skulimi le ia. Ia le sina o lo la company. Ia o le cones. Ia male o ia foi le mato fanu vai. Oh. Ta o mato o le clear water vai manino. Ia foi le mato fanu vai. O le ngole pipi le fanu vai. O le vai manino. Vai manino. Okay. Vai manino ia le ngata ia o le vai lan. Le ka ko le twin concentrate le masangi nga ela ko le fai me SK ko alo matu tua ma tina matu o afioanga ia ele nga tele o le chili sauce that's the best le sile o lo matu company o lo mo fai na aviva fai na tele tanga o ma ave e ta o fai moso ia ke le yo chili sauce yo sau termine ia o chili sauce le e fa nga ila what first chili o si to no tele o tanga fu atu o le company pa wale so si ele chili sauce na le polo feu la titi vale o le malo la tunu la o fu o le mako company vai tel ia le nga tele o la o e tau ia fa luina ia tau le terminate ia o le ka makama ia ile a skuli me luarika ia ka o lo mako le paina ia pe sa o le ia o le luarika ke mi ia o ka mala kiki nga ka o le container le ia size le luarika ia lo fa luina le sfurtala okay se I to fa manino atu le malo tunu
O tau ia le mai tonu ma company. Ia. Le fatau ina mai tonu factory. E tu sama tau lo o mai makiriva. Okay. I te o fa pe atu fa o lo le sainga. Ia. Aku fa mai le sainga se fuli matala. Ia o polo fiking al sainga. Ia. O tau lava ia tau o tonu main factory. Ia fa pe makiriva ia mai terminate. Le la fa no se fulu tala le lua lita. Ia. Ia so mai le ma le 5 lita ia 5 lita ia lua tala 5 suseni. Se fulu lita fa luina tau e fa lua tala. Ia o ia fo ila ma le stais value paelo se tu lole. Ia le se fulu lita. Ia ma le lua se fulu lita. Ia sai sale paelo. Paelo la iki vo ia. Paelo ki tu lo wale le fengo fien ka ko paelo. Le fai ka ngamia. Se tu lo. O le sai singa lua se fulu lita le tem nei. Ola. La mo tem nei e tele na lui me se a sa fa. Ia ma me yo so fa nau. Fa la tele ainga lo wa lo la wa tu langa le. Ia o me le lo fa luina tau se la ma le valu. Ne luas fulika. Luas fulika. Ia o me lo pusa ma sangi we ka ko le aku suongo lika le ke aku. Okay. Le maso mai. Le pusa. Pusa. La po. La po. Ia. E ba sai de ke aku le 5 valu 5 su sengi la o mai ma tok. Okay. Ia e nga China. Ia Sundays. Ia o i pula ki ho ai e se fi. Ia lo alu pa u tala 5 vat. Ile me tas. Le metas. Ia wai luona sai so le lua 5 o. Ia. Ia ma le lua se la. Okay. Fa luina le lua tala su sene. Ile i pula po. Mana ia. Ia ta o mai le tonu tau le tua inga le ta o ma tau le. O le premium ice cream. Okay. O le ice cream mi le. E nga o si la vai flavor. Fa usini ata tau. O le coco Samoa. O le vanilla. Ia. Ia ma le popo. No si umai ngi. Fai umai ngi ka mai. Ele ai la se o lo anko chani o mai fafu. Wow. O si umai la vai tono la fanu se ta tua funu. Ai asa. O le flavor la le ia. E fai si fai ngata te le. Tu inga le ta ma tau le. Tu inga o le ngata. Sa ka mai ngalo. Mai e male painga. O le flavor la le o le aka ma le. O le vanilla. Vanilla nga. O le vanilla le. Coco nga. Le lean si la mai pele tunu mautino ai ia vaenga ia ina ia watu foi le fatau lai so la kama le o le coco ia o le coco le ia o le vanilla nga okay o ese o le coco vanilla o le popo la le tuinga la le ia o nei o lo ia matua i fai la vasi mawa tulanga wo ia le kau kia son te le lo po e tofu ia i le ai sa lo pe uma lo ka po la me ko folo ia fai la vasi mana ia te le tu ia lo fa luina la le tau le paina le lualita eskolimi le ia ile sul fatala fatala ia o mele i wale ka ma wale kasilika le sais le ia lo fa luina le fitala lima mana ia ia o mele ile ka juice ia ia tolo na sais o le lualima o ia tasilita ma lualita ngai ka ma ko le orange fruit juice ia o le tasi le lualima o na fa alu tala fitu le metasi ai lua fa me tonu pusa so tau le pusa fa su tala valu su sene lu fa ia o le tasi lita fa alu ina tau le pusa se fulu me tonu ono iva ono su sene ai 5 tala valu le metasi ia o le lualita ia e ono me tonu le pusa ai fa alu ina le tau 5 fa i le pusa iva tala le metasi ia tau mai le tulanga le o ia le white ia o le teu na masani ho ia tu sa le ia mal teu ngol juice ia o le lufu fa le white e lua tasi ono su sene e on e iva su sene le metas ia o le pusa le lua le tasi lita lua tasi ono su sene ai tala valu le metas il tasi lita le ia o le lua lita lua tasi ono su sene ile pusa tolu tala ono ile fanwe tasi ia o me la tau le bailang le fi le malo tunu kongi kong malo le senga ice cake lo vaso ia o le ko lu foi la nga sais o ko lima o tasilika male lualika ia o le ko lima o lo fa luina pusa tolu fa tala walu su seni o le metas lua tala iva su seni ia tasilika se fulu lua
pusa se lau tala valu su sene valu tala fa ile me tasi o le lua lita i va ono ile pusa se fulu ono tala ile me tasi ia o isi la product ia e ka o le skuli mi la vea ko ma le chocolate tip chocolate tip to inga vale le ka ko le ke le o chili choc ia ai ka ula ma ko le chocolate tip okay wa fa isi lo loto alo lo ko sugar laki ko kikia o ma fo ringole o sugar laki ako a ko le ile flavor okay ile flavor au ko le okay ia o lo fa luina pusa le lua valu tala e lua se fulu me tonu le pusa na ia a tala fa ile me tas ia o le mako cons ia ba mo kingoa a fa le a alu le skuli me ka fa le cons a me se tami te fia la tu le con ia sa o le ia o le con la ma to e se fulu valu me tonu le pepa ai tolu tala ono ile pepa ile se fulu valu le me tonu ia ai lua su sene ile me tas all right ia o me la ia le tono tau le paule le oloa e sele sao le ke mi chili sauce o yo chili sauce ia okay ia le mano la tunu e ai la mara o kama i posta le ngola la ma pe ke o e ka kanga ai foi lunga de ia ia ke lo pe vai si lunga tv ke lo ia o la de feu la mo i kama ai foi linga ia ili fa lo ia o le am ko chani o ngale le product le la tanga i mai i ata yo por feu ia o sia li tonu ale le lo ngau si mai se li mo le sila fia tele le malo se tata tunu mana ia chili sauce Uncle Johnny's okay ale le cube ice le na taua o le cube ice ke minga ele o mo okay o le vaenga pito sili lava no fia ai le au nanga le Uncle Johnny's se pe taua nei fen o ka ko product o le kele ko product o le nga o si Samoa nei I don't know winga o le nga o si lava e alo ma whanau a Samoa o le winga o le tasi la lea company i te tono lea tunu o le viso soani le export fo ile tatou le winga o la upatalanga au wai no malanga i New Zealand le tau sanga si vai tu nei ai wala au malma to fare New Zealand sau ma o mainga ko chili sauce ai o man kua la le atle sau TV de ki sau le nga fa kau mai lo le chili sauce o ma a fa mai o le oso ia tanga tale o atu ma va tu ni le chili sauce le auto ia me mo ia sa le ia to to ia ele nga tai le chili sauce ia wo ia ina wo ma ave ia kula wo ave la to ice pops ai me sa to inga le ice pops sa mai la to ese fo ia le la to fo ito fo ia le tu ainga ice pop fa mai le fa matalanga to telo tanga e paulo le isa e ai mai e umma le lona isa o le ao tele fo o isi ice pop te mi e peola ka ice cake e umma lo somali sa o ngale isa ngale isa paulo le ice pop e umma mai umma male isa Olha que tá uma faina no ice pop al fie o tomati ole si va ngale pe ta o ma na ia tele ngai ta to product ia le pe na ta o nefin me se ka ko product ia le te mai ta atu e ngau si mai le vanilla le to nei ngau si mai le popo ia mal coco ia o product lava nei o le to tanga te Samoa o se me tapi tanga o taro tanga te nei ia vaenga nei a o le ma fai ona ngau sia lava e fale ngau si ai me nei i te tono le tato o tinu ia pe me moniala ia mo ia le telo tanga ta le fa pe la to ia mai fafu kongua ia o tulanga lo ia le Uncle John Temine o la to olo ngau si lava e alom fa na o si o tato tunu o lo fenga luenga le mato company beautiful o le si vaenga mene o le oloa e pe no mai tau atu au ia i le ole therefore i vai nei sau mo oi i pusai e asu i kong le skulimi so si o loa lava e pe o le si ame makau kia le o le packaging o le o loa si sila ngai mea ngai o loa la au senge me o kasi nga vai ngai whako singa ngō fia i le wa ai o nga a wai muri alu ni mangapa ai pe ia o fofonga mo ale leina package de olo ai pe foi lang sau ngi o vaenga ia ala makua mata ngo fiera mon ia le fo o lo sau no ngai de packaging ia me mon ia sa le lo sau no ia ka ki fa ka o la schooling io anga umma fa ko la ka si o mata ma fa school ia
se ke lo marsuka eu koe. Ah, kongwa. Ko lo marsuka. Ko lo marsuka. Ah. Ele sa o se lo se tu lo. Ya, wa, le mo fainga vidi. Uso le fainga vidi kala ho ile. Ah. Se ko la yo suka I. Ya e ko la yo. Ole ko felisi me sa. Ka kai o mo ka ko me ko suka. Ya le ngao lo su ma ya di ne. Okay. Ya, le ngata le I price ma ko lo. Ole au nanga le I mato kiliva. Kiliva. Ya. I ke o fa pe me ane se si ke o fa pe na o polu ai lo o ile. Le mato au nanga le ole kiliva ole ai o ma fo in fa patino ma. Mato aso mo tiliva mo tu tele sala fai. Alright. Ya o mato kiliva ai le mo tele sala fai o mona ta ti aso e aluai, yaso ve yaso tai tasi. Yeah. Aso na fua, aso lulu, aso falele, vai yaso tai tasi. Okay. E tolu la mato loli e o sa vai. E o le va usu, e o mai va moi. Oh. Ko sala o loli e tolu, e tasi tu tonu taulanga. Isa vai. Tasi ya le tua opo, ma le tasi le tua sau. Loli la e o me e ka vai ia tato la fanga sa vai mo. Ma tato nu i sa vai. Ma ko kiliva ia. Ora winga la o le si lori a lua kwa ka mino mino I fasaleanga. Ya. A le si lori o so kia ma kuri ku kange ka o kia opo. A le si lori o so ile ku salenga. Ah, ka ia sau. Oh, isa. Ah, na ia ri so. Ko sala vai aso tai tasi uma masina uma. Ia aso na fua, aso lulu, aso fale. Se vang na ayo le loma le aso la sao tama. Tama, aso malo la sunga fua. Ah. Aso malo. Ia o mo foi lang tu e la company. E ia e o lo ia so papito pe la la sao tama. Ia im fai ona alu tili vai e tolu. Mai le aso na fua si pa, ia le aso tona. Ia e alu ia tili vai ona o mo foi le aso papito wa aso malo lo la son fua. Ona to e foi ile aso mo fua, so. Fale ia o tato kilivanga yo mo tele sala fai ke o fia fai so fa live lave ia po ala vani me o to ai ngo fia fai ai mana o mia yo lo company ni e fai ngo fia na vala au me to mo tsalia malanga ma wala la vala au mai ma le sila me fia fai lo atu e le se tu peto ngia tilifa ma le fia sa wala fa kau fai me lo oka al wakwa kiliva ku ilo mauta te se tu peto ni fuli e fuli ia fa so tai mai so o ta pa fai ke o fe kaui ma fuanga mo tele sala fai ia o nei lai tatou polo ia fai ngo fie o mo foi no vai soni ia fa fai no fie ia ngo fai atu I nei a mata mai ai le tonu le vai mau kasi ia se pa ia o I fare la tai ia ele misi se kiri vai nga aso okay aso ese mai ele le tu a mata tu I lauli ia se o tua I ale pata ka mbilo fele fale alili ia malesa ia o mo foi lang fa tu lang ino no aso okay ia o lo wali la ia mata le aso lua aso tofi mala stona ia kilivanga yo mo tele alo yo I le fanga fale alili ia mali pata pe I lawi ia o le o nanga lo tiliva lo fai terminate nefe ma so ye amato isa vai a ono na lua tu le lori askurimi e ke vai look forward a ma ko ka mai ia wa msaro ka manga a se vai ia solo pe ka kasi masinga menga lori askurimi e vai lua lori nga ki liva ku se vai vai ke mia o le menga yo le lori askurimi ma le ka vale vo le lori fa kusio a onga e va ko le ma se susu a lua kula le lori askurimi se vai e ka fe kule aka me ki foi le muri e kua e va ai po ai ainga le la ku le lori eskurimi e fa kau na fa si dai de ka me ki nga vai kai a swinga le wa ta uone ia mo ma to wai e sa vai a so lulu a sunga fua so lulu as falei ia ro vinga o le singa me o le muri ku le lori eskurimi o la wa ko fa lo ala ma wai ma na ia tele so tele la va swinga le tele lo o nanga lo company nei ia o le situ langa le ia nei o le ia memonia le wala tamela sa tama oi ia e mo ia e tanga tai le se me alo fai ai fa kaula skul alo man ma fo I tona sa o le ia ia o ia lo isa me alo fa sa me alo fa o fai se go lo ia a woni fai me se me alo fa kau se skuli me la fa ko fa io le ko fa ka o rek fa ka
Kaya mo na fai ko lang wai kia. O mga fai au le mga omia se. Pe fakau se skuli me ko nga. Sa ole le. Ala nga pi o kamba le o ka lunga ke le ko nga in fala vera. Ya wai uma lo sa stu o fasi povi malero lolo me ka uma. Ya pe nga uma fa mai. Eska ko skuli meri. Or kamba le. Wo o fai lai me o maliu o sa o fai o fa boi ponga e pe muri ala skuli. Pe vai malu ai. Va via. Ya mo ko so ya eu foi ya kai. Pe lo sa kami ai. Ya ka falo ngolo ya. Ma misinga me so mali. Ya kwa ko le ko male skuli. Ya. Ya. So falo. Fa so ifu. Va lo fa tai. Numero telefoni o le lua iva valuiva, ma le lua iva valu. Numero na telefoni i ale vaenga le nei o le Uncle Johnny's i a mole Silvia le tunu. E se si vaenga nei fe me ane pa uia tau nei tau mai taro tunu. To e tasi la wasi mele to o fa mole o le tulanga le lo ia ile no fonga tonu alo tu ia ile. Ia tele au tai miolo. Si le ko tanga tai lunga le Facebook page ngo pa. Ia po fe tonu lo ia ile. Vai tele. Ia me tonu lo ia se matola la SM vai tele no tasi la vale tem nei. Ia ole fa fingo fia ia ka o vai o le vai fale ata street le ia. Ia ka o vai fale ata fainga ta vo ina. Ia fa fingo fia ina ia fa sana i male a o fa tu kale. Ia manga tai le vai tere tai ia fa macho ia male si pito le wala le fa ia me tu pa. Fa no fia la wala sa ona ia lo tu sa o sana i le male. Fa tu le tu tong vali. Okay. Boa ia le. Ia, pau na se. Ai fisili le tau fisili le ke vai ko le komen ma sta si tanga tai lungo le tatou a porkalame. E ma fainga fa tau online. Oi. A wa le sila vainga na tai pe e nei tanga tai mai mo mai fa. Fa pe mai. O e piki ko askuli mi o Uncle Johnny's le ka ngai fa ka wa. E se ona fa pena. Ia, o le me mundial tai mine i. Okay. O laua fatasa no ina porkalame ole. Ale pulenga fo ele Uncle Johnny. Yo, este mi. Se time tsala o la time la tamai ole pole. Ia ke wata wa tu e fo ia. Ia o la enga lu el time nei. Wala tala tamai. La tala tamai. Ia me mon ia fa sito tela tanga tso. Of so time tu lang. Mana ia. Ia le wotang fa la val company nei. E fa ia le o nanga fa fa ngo fiena. Mana ia. Ia wan me le ka le ka kong winga le la fo merko. Ko mai anti ma papa la fo mai. Sawa anko ai. Lua ma fa anko. A o si dia ku kai ka le fa fo. Fa isa me fa ka online. Yo e. Pikir anko chan. Ia nga ko ko. Al mele. Ala fo mai papa la ku pero mai. Mai sista. Sawa papa lua fang ma. Anko ngale lua. Sa ole le ya. Papa ngale lua sfutala. Ke yo fo o le. Ai ke longa pau na se. Ana me to e family no a tonu ko e mo se mato va no le vai so fo. Yo e. Ola to ta ma fai me vai so fo. Se sau. Ya hingi. A sau ma mai pusa askuli. E fa mong yanga fo. Ma ia. Give away. Ela ko fai mai e pe a ko. Mo me so va no vai so fo. Ya e. To ala company ya ola ila va fia fai ya. Tau oka ila sa tamai lo. Fi la batalia mananga fa tai lo. Wala watu. Kili va fua. E sembe fa pole nai. Wala o mai le lua iva valuiva, po le lua iva valu. Ia, mo nisi fa matalanga, mo le wanga faftai. Alo, faftai tele nei fen manino uma vaenga uma pe ona Talanoaga ai nei fen ele au nanga ale Uncle Johnny's ile nei fo vaenga o le tae au. Ia le o fa fonga mai le tunu a to mo se ava no le Uncle Johnny's ile lava ia so ile lope mo ai men ko askuri mi ku fuha. Ia e pe na le sa tama a numero na telefoni o le lua iva valuiva. Lua iva valu ia pe ava pe mana mia ai manu tele o fai vol nei aso a nei fena me se volta o fai ngaruenga ia mo le tuang faftai to mo tawo bole po kala ma tungo fil ni tai au ia manu fo ia fuanga ma tiute o le nei aso tanto felo ipe ia fo le li faftai alo faftai taro se atu fa fianga o le nei tai au fa o waita to vai ngo to po kala mo 685 morning show